insister gyud ni Kristo nga wa siya maggamit o gahom sa yawa aron lang makabuhat niadtong mga milagro, labi na gyud sa pagpapahawa sa mga yawa gikan sa mga giyawaan. O mauning tataas-taas ng atong ebanghelyo kay iyang gi-explain unsay mahitabo kung tinuod pa nga ang yawa maorasay mo papahawa sa yawa. Unsa may mahitabo kung maggamit ratas gahom sa yawa, mag-anam og kadaghan ang yawa sa atong kinabuhi. Lingyay mong tupad. Ing na nagkajutay ang yawa sa inyo, ina nagkajutay. Gitagaan ta mog sample ha nga ang gahom sa yawa ug di ta kabantay maoro sa atong gamiton pagpapahawag yawa. Pananglitan imong bana na uli hubog nakasuyop pagyod. Unsa may kasagarang gamiton sa asawa, gugma o kasuko? Kasagaran gyud ba? Kasuko yun, ikang buanga ka, wa kay batasan, irresponsable kang pagkabana, irresponsable kang pagkaamahan, mao na lang gini imong bisyong, yawa kang, buanga ka, ana. Niya unsa man, ni jutay ang yawa, ni daghan. Pero kita nagtuo ba yata nga mao nay solusyon, patagma. Mag-anad na, imo nang ayu-ayuhan, imo nang higugmaon, mag-anad na, patagma. Mao na ato. Giklaro na ni Kristo ha, ang mas kusgan mao gyud ang Ginoo. Ug unsa may atong gamiton aron ang Ginoo musod nato, matud pas unang pagbasa, dili balaod. Balaod man ang ayaw paghubog-hubog, ayaw pagsuyop, ayaw pangabit, ayaw pagyawyaw, ayaw pangasaba, ayaw panglibak, ayaw pagpamakak, pulos-pulos gina siya balaod. Balaod gina tanan. Nya kun kanay atong basihan, nya kasab-an ti ka kay misupak kas balaod, mudaghan ang yawa. Unsa may atong gamiton, matud pa ni San Pablo, pagtuo. Giluwas ta, pinaagis pagtuo. O unsa may paagis Ginoos pagluwas nato, pinaagig pagtuo, nagpatunglo siya aron mawagtang ang atong tunglo sa impyerno. Gitunglo na tas Ginoo ni adtong nakasala si Adan og si Eva. Giwagtang na ang paraiso kanatong tanan. Nya aron mabalik ni nato, si Kristo nagpatunglo pinaagi sa pagpalansang sa cross. Kay matud pang San Pablo, ginaingon man sa balaod, tinunglo sa Dios ang bitayon sa cross. Sige, lingiay mong tupad. Lingiya ba? Ing na musugot kong tunglohon para maluwas ka. Ing na. Ing na musugot kong tunglohon para maluwas ka. Pananglitan ron, bana ka, bana, niya ang imong asawa namabdos kay nakapangabit, niya imong pasayloon, sa may isultis imong mga igsuon or sa imong mga suod, buang ka, wa kay buot, uto-uto ka, ano, nagpailad ka ng imong asawa, buntisan na kung naglain, niya imong yapong pasayloon, bugo ka, tunglohon lagi ka, buang ka, wa kay buot, kuwang-kuwang ka, anaon ka no? Niya kinsa dinhing banaha nga musugot nga tunglohon or biay-biayon ta sa kamot. Pulos-pulos gyud mo na iyawa. Sige, balihon na to. Asawa, imong bana, nakapangabit, pero magsige ra jud kag ingon,
This cannot change my love for you. Kulatahon pag yung kausahay nya atuon ka sa imong inahan o sa imong amahan day biyain na ikihan na nato moingon ra jud ka ayaw pa oy kay ako nagunang gisaaran nga akong pakamatyan siya buang man day ka animal man day kang anaka ka o man day kay buot perti na mong amping nimo nya karon mana ka ng buang-buang nya imo pag ginang pakamatyan sige paghikog dihang buanga ka naon ka sige. Kinsa ninyo dinhing mga babayhana nga mosugot og anaon sa banat. Sa kamot. Otro sa mong giyawaan. Pari, wa nay kolekta, magsige ra gyud misa bisag way kolekta, wa pagihalin sa slat, magsige ra gyud misa. Oy, ingnon tingali kos uban akong pare, isira na ng simbahan na, wa gyud kolekta. Wa nanimba naa wa gyud kolekta wa gyud bisyap isira na ayaw bisyap oy kay ako ning misahan siya buang-buang madega taktakot ti kasi pagkapari mapurdoy ang atong archdiocese ana pulos na lang misa wa nay kolekta unsa may isuporta natos diocese ay ayaw lang bislap sagdi lang mga matay ta basta magmisa lang kita sa hilom diyang paria ka taktakon ti ka kinsang paria mo sugot ana. Di sad ko mo isa sayon na lang mo na sayon na lang mo ana isa lang ko aron usa ang pas mga unay magitani sige ato na lang ning iapil ang usa ka sektor mga politisyan siging alagad wa gyud ni bayad og buhis sige ra gyud alagad ang ilan ng kwarta ilang gikuot sa ilang bulsa para ihimo ana mga karsada ihimo ana mga drainage ana itabang ana mga tao pero wa gyud ni bayad og buhis pero ingnon na gyud nila sagdi lang kay mao man ni atong gipanaaran elected man ta nila para mga lagad sagdi lang wa sila mo bayad og buhis ato gini silang alagaran kinsang politisyana ang mosulti ingon ana ta sa kamot wa man ita dinhi naa kaha og naay politisyan mosulti ana unya makita ginato nga mo na ilang gibuhat butara na nato bisag mudagan pa na pagka presidente sa Pilipinas oy pulos ta na ayawa ang Ginoo na mahinomdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan matud pastubag nato sa Salmo ug unsa may kasabutan sa Ginoo didto ni Abraham mao to iyang original nga bag-ong kasabutan human na failure si Adan ug si Eva niingon ang Ginoo pinaagi sa imong pagtuo ug pagsunod kanako himuon ti kang dakong nasod panalanginan ti ka tungod sa imong pagtuo himuon akong balaan ang imong kaliwatan nga magbaton ni ining imong pagtuo muna usa ni ana ang mahal nga Birhen Maria nagbaton siya sa pagtuo ni Abraham taliwala sa kalibutan nga puno sa kagubot niadtong panahona sa pagkaway pagtuo si Maria nagbaton sa pagtuo ni Abraham genuine na pagtuo dili lang sa balaod kay kun balaod mo ihisgutan di gyud mosugot si Maria nga mamabdos nganuman ang balaod nag-ingon kun mamabdos gani ang babay nga way bana batuon siya hangtod mamatay mao nay balaod adtong ilang panahon nahibaw si Maria nga wa siya hilabti ni Jose unya kun mamabdos siya ang iyang banahonon nga si Jose nga sinayura na sila siguro gyud nga mobiya niya o ang resulta mudako ang iyang tiyan nga wa siya'y bana gani posible pagyod nga si Jose mo gamit og balaod i-report niya sa authority ang iyang pangasawunon nga wa niya mahilabti pero namabdos automatic batuon dayon na hangtod mamatay si Maria wa mahadlok niya ng balaura misunod siya og nisugot siyang pamabdusan sa Espiritu Santo. Way nakakita ato, way CCTV nga makakuha ato. May manang kabit-kabit kay usahay makuha ma CCTV.
nga nisod anang motel. Sa kinsa man to? Padre Siano. Ha? Tinuod ka? Uy, review ha. Ana, una tanawa, maogyod. Hastang tupi, maogyod. Unsa may gisulob? Maoning niya. Naay, sinina as Padre Siano, ingon ana. Naa. Ana. Unsa may gisakyan? Maoning niya. Innova. Ang plate number, maoning niya. Mauna iyang sakyanan, mauna. Aka na makuha na CCTV. Mapruibahan des balaod. Pero wasa ko mo adto Wa ko ni adto. Aka na sample lang na ba? Pero ang Espiritu Santo nisod ni Maria, way nakakita. Pero nisugot si Maria. Gisupak niya ang standard law nga ayaw gyud kamabdos basta wa pa kay bana. May tatong pariha karong panahon na kay proud naman kaayo ang mamabdos nga way bana na apay subsidy. Di ba? Nindot kayo. Nindot na ay subsidy. Mas pinangga gyud ang mamabdos karon nga way bana. Mao na may untag karon pa unta na tao si Jesus. Pero didto man na tao si Jesus niadtong condemning community. Pero nisugot si Maria. Kay nituo siya nga matuman ang pulong sa Dios. Busa na tao si Jesus kansa ngalan maura gyud ang makaluwas kanato. Wala nay laing ngalan nga makaluwas nato. Pasabot ang kaluwasan nahitabo tungod sa pagtuo ni Maria. Nya gusto sa tang maluwas. Gusto tang maluwas. Kinahanglan sa tang motuo. Motuo ba mo nga ang pagpalit og slot makaluwas sa atong parokya? Di na ni balaod ha, pagtuo na ni. Kay og balaod pa ni, di naman ta mo pasimbahon basta di mo palit og slot. Pero sige ra gyud mo simba, sige ra gyud simba kay di man ni balaod pagtuo man ni. Nituo mo nga makapalangit og mo palit og slot. Kusga. Sige, palit na mo. Ang mo palit, malangit. Ang di mo palit, saban? Doon na pay laing chance. Di ba?